Kipai ba na po kahima sora akan nyutrik ujemang aja pendiri lawan pai krui hapo kakasi hills autonomous district council ringkat kiplakat bratho man aino yakasana nomor ya usim ladap jit haringkat kejing perta mendawa yak hok tung sim hahima sora imsem hima sora bat laperta mendawa yak hok hakaban aino yakasana pak kira pendem jur yak executive committee jongka KHADC Ila tiap pagi bandawai sangat dari keba sosial kalau ba kan ini keisi mereka kam oh makam lah bandai sangat tersi dan ketemu Di mana kita tahu kita kadau kebasi sehingga mereka kalau ba undang contoh pisien bakwa ban eleksi nak kai masalah lagi ngila pensai ba tau pisien mumde na seorang udah bala song setai sepok marang baga ki spasnan umdan watang kayin sat sunan dua apa salah umdan watang ka ngimtip ru kai kata kasim kan thai ka basi sim yu ngimtip ru ki ka menteri di babakop yu andai ka bakini na ni desa council plek pendi ba ya ka tang yo pisien ba ki haban ai ya ka jing bisa ka bahok na mata ka jung uru bali si ulak na mulak ban eleksi na kalian jongi gila ong ba ha hi masara mundan kanu ka dispute mundan kanu ka jingit kani sien bada ka basuk pasang ha baki lengki di korwari kila le pansiem na kasiem sak nanti na ko sara bakal asay bitang yaw pa im marabno di ba yaw pa im marabno lawan ra di menteri sa ka executive committee kabati ong kibakraw bat hak takapori lakat ya kadar barba jong hima sora balong kalai terik na bakatwi atko arsan pa impeskan ya upain maramdor dan kadar bari kam semlalap badan ulu bakwa bagi si mata kapot dan bagwe pat bobyang banlong sin hima sora ndre misap ngilap baik badan tang ni upain maramdor sing sim balong pet banlong us iem jong hima sora bakum tak kedor bari kala penskam yau paim maram doa Henry wat hadin riu benai bangilawan seni hadin nadu riu benai miswa ngilawan somit ikut kislah seni ini kile bam patiawi I kumba kim iman ban ai sanat yau paim maram doa bakata kepelong yangi bangin kiu pai ba kepelong yau pai ba nong sara yau kun hajar hima sara ban bitar ban kiu hakane kata konsul mentaksi bat ngi kelampoi perkhadru ba mantakas ngin dah bai lekren baki kini kilong kiba do sisa do tata bat kim sim la ayak sanat bat ki ong ba kin siap pat hadir te kata ka jingpek jong tingam tip kin pek ki bakum no ka jingpek ki bakum no ina kalian ka hima bana Justru buat nak kalian belum baik baik dia belum benar dekat syak demak baik ke kebansyai yang ini kekam. We have impressed the executive committee. We all sekretar mau kasih club kariti umday kasih kaya identity kasih kalau umdan kariti umday kasih bila orang sekretar lu bila pakai sekretar maka schedule ka bukal kadai ke maka kan ya ta ya ki hok ki badai hagani kari jini na tu mala ai schedule bat la yo schedule ru kalau kono rep adon kiriti gitu sto ki balong kerpang ni kani jai yo dena ta katao within the state of Assam the schedule is created Nungunta balen create a schedule and they do something special in nila impress gi kata bat nila patay say kata ika sign darbar yung hasi da ka baong say kata ka darbar ye ba jiet yung kuni yung ka po ye da ka po ha ka darbar kur kare ka hok yung ka darbar kur ban jiet yung kuni yung ka kur Dakikur, akasinong,
Kadai ka hok kat kum geriti kala jet urba snong umat bar snong utamen snong neo sodar snong di tang ka snong akarai la dit usim rai u basan rai neo lung do rai di tang kidan hok ha kata karai awe karai ka awe kamla ba usim la ban jet la jet usim kat kum ka hok geriti di tang kata kidan hok hapok kahima ba usim ka sora kam tam la jet la pendep ya ka kat kum ka hok kariti dostur bat mdei tangkat ta lawan ra ru ka dor hima bamdei lawan ra ka dor hima bakal dor hima kala piang ka pokong santam eru la pendep ru ya kan ya rejing ku kerpat jing kalong ha bala pendep kat ne kamdei mo pin pendep ialah ke kamera 4 dan ayat ke sana maru hawriu armud apa kili atho la kalong ha magistrate ne hu hadan pastor na hiruniam kisim melabiang ki arlengkur ki arleng yeng ki armud kamram jung tau hadan pastor nu hiruniam nu magistrate kalau taman ai certificate hadin bola keli perthawi kita ki baro arlengkur. It's as simple as that. But hakani na kata kamram jika di sungsul lomban pek strictly kata maki ki banda ban ke ya kerti stor mendai ban thau ai dah kawai ban penlong ai ban wei kerti bakat jingkar pat ke jangale ke bakong santam iya kan ke ekstrekum dingong pigi ekstrekum ding orang koi orang subah ngada kerpat don't bring party politics hakabai dai bakariti nama party politics kan penyap ya kerti berapa yap kerti ukon kasih online ini sih terkait bang kerpat ingin ong ngada kerpat sisa pakai kesikuning matman kan mulai ya kan ini namar ba lada dei kan no kerti kabiang andai sisin melalung dekat party politics kambiang yo party kan mulai kata kejing kerpat kejongi ke sai kedar kata baik ya hak masara la pendep tik tadi ban lebi hak kata kan orang ban examine ya kata kalau simple bau pastor ne u magistrate ne uruniam jeng ginu ginyam habum shwon punya tho udah kali pertho labit labiang le meki aling yeng labit labiang ne meki aling kur labit labiang ne perangun habum dan syukun ko objection apa ni tua itu kan kamram juta uriun aikser kia kata kita kamram juga disungsul nang semua berkadai tangkat ta kariti kadai balong halor buat kaan kadai menpreskrip takum jing turun tempo ini kadai kebentar baladayu noi kariti survival hae ke survival dengan saya menujui lada dam gaan ne kariti ukun kasim ne lada dam kariti don danggaan ukasi tang kendiat por undu undang ini selamat ini ke pokong santam ke bagi impress ki but ni ke depan ki sendai nak liang ke jongki saya kedar hi bagi orang ba ni ngimla pan ai kan ni min sampai pat bagi ke it ends there. Tiga kasenjam jo kahima mata ke kasenjam jo kahima kalau ki kilanti ki ba kahima ki klik nong sensia kin le kin syong mar but ki steps ki badi wanda kin sara hi daga darbar nama kan rem jong asain darbar jong khasi syong aka darbar kini kinum rai kan kini ne kin le ban syong ban kren ko pai ba bawan nang tak kini syong perkhat yang hey, what is the next step? Kau yang pidal lagi bandang bakiri ini di parti. Nongkum deh, namang alak keren ang kairo. Ngangas pasyat iksembo aki. Nongkum deh, Ang barong ye kan mau iba Gilbert Sulai. Yang try pia kan pia tip bang tip itu. Who is Gilbert Sulai? Ladai UCM jangan kita songsel. He is a founder jangka Shillong Record Center. Udah breu badan buram one of the intellectual kembali jangka state ke partai India ke buram. Yang komne
mengakut menantai ibagal bat sulai hadin bila ino ikam CM yang gumne hi anjong ka desongsul kilong hakata ka dulatha balada unong buat hamot peran ususnya seraya unoma unong siap urung hadukan kian hamot peran utho haikot jot ya ban komplain siap oleh ayah desongsul maka desongsul ke pediak ha te na kata ngong ini ada kerpat ya pi wat lek kom kane pidai kane executive please wat lek ke party politics nor in lek ini namar away ke jing sisya wala dodon buku muta wan ban ai pamdei nama mana ke jing ka jala bon le kan mar kaliang aduh pam sufu ju le ke basai kedar ke bangker party ki gong ada kadon buku ni you are duty bound man reject pegawai pembung kata yêu ta buồn tạm ni but instead man baik pada ini jing dawa jing masuk orang kalau ya ikat kum keriti kalau pendep hak dar bahima bal pen scam dengan yang pidai kan piat baik kata jika dikata ke bengi ong baga dikata mengaban baga disongsul hi adai maka man baik man pi om man penlong ke jing kulmar dah kebuan rak penban deki acting siap habalada ban scam ya usia 6 months have lapsed 6 months have lapsed ke hima sora kala up mereka minta kasir gempat lah makin baik ya kini gajing sisya bau tahu nong komplain tu lah diwan kentai lekin ya kini ka hok jadi masora ro mungkin pendap mereka jadi kira takut bangim lah nak kali jadi itawa nak kali jadi ki kong ngam lah ban ai ni se pat kasate kamu jeblok namar da jing sisya ba hak administration jula ban thli ke sekuitan sikit matro dai kata jing sisya ini nanti kadang sebagai governor ba la khlem government immediately government cantik te haka himali le sibuk do tau aktif ha ngilama hitip kamba ma PSL ipres kau aktif jayu ki aktif nanti hamala don dos imong siep wa ka himala lai ben examine marmar it's very sad 6 months have lapsed no examination has been done they just ndalaki pa ba ta iyo ay kejuwa so I'm still requesting ingani ka executing minta kerpa dia ki kajing jet kajing thung kade kajing hima kakamram jeung disong sekelong panai sangat they should have examined kata hakin ingin dubenai which they have not done cũng nó cái số thu phải bà nó mất tăng gawe jing keren nilai sai nilai penting kan ya lapoi kajing ya dari kelapoi di kentian pira kaduk ke mga keren on behalf of Indonesia apa yang kata kejuba balong baik nakalingi ang kwa ya sanat ay ya sanat usim bola jet bola tum dak hima yakini kiwe kam fi kedo ma fi ngin se pen baik usim rus pen baik ka hima ka pen baik namalabun ke cinta dokti mga ong nglaban ke dokti nama ka aing ong sai kedar a person cannot be convicted unless proved that he is guilty menilai ke bukti teman teninga kerana pasal ida ngong aku atang mat pasyat semua ni ba ubreu empat bisa patan rabi umlah kan baik nak pasal kedar kan nomor ki MP kan nomor ki mali ki boleh penyak breu ki boleh rep breu ki boleh yang dai ya still why is it bila kemudian tapi kita bukti kita gawai ke bagi hak kerja bagi kita gawai pandai pengisi sarong kita bagi kerpa je ki don't do this what you agree nama lagi you agree you ya kebentar
ya kan very survival jong ukun kasih kara em nyem ong pakai isi ke politik kan rei ke sisi siapa ke pemikiran kalau when party politics sets you the very essence for it to protect you tak kelabu lah aja kaya kata punya protect black nomor tam doesn't suit ya ke party orang kata ngomong that is what is happening apa ya kan ya kan ini ngomong in general ini nanti kata ngomong tepat ya kan ini ke eksekutif ko ada orang fresh that they should not venture into this game and instead of help ya kepada nadu pasdang baka so ke India kalau section to help and protect activity. Maka section 3 ya sung keren saya kata ba Dewan Perskem yang mengusin belajar dengan beriti. Ya, mau. Pak, saya